tinututuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ning antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Ay pa oras kabalen katabayers, nanuman ng kekong gagawan, tara abay ni kepa, kining kekatamong programang 1K Tube, anong nuka rin, alagtok lang saya, kinimuking 1 Media TV 44. At gani pong kaurasan na maswerte tamo po at dinina nakatampanahon, ining kekatamong kaluguran, siguro kilala yan naman. Uling keti San Fernando, lalo na keti Pampanga, dakal ni Pema niyang buta na miyayaliwang contest tungkol kareng songwriting, kareng awit awards, alangaliwa po. Noon hingaw sandang Mr. Palicero, Mr. Landley Kiwa. Palakpakan tayo. Ay po oras kareng talapalaw din ng programa mong YouTube. Wapi. Mas maswerte ko ata ulit din mo kung pami katago na may interview kaya ka. Itang Palicero inaus title niya ning kanta ito na kung very clear siya. Title niya ning kanta main spare ko mo kareng Kapampangan na boy sa niyang college kami. Actually in Palicero ing muna akong dealing kinumpose sa Kapampangan song. Kay bata niyang panahon na ito. Alapang kay Combeni, alapang masyadong mag-play Kapampangan songs ne. Ing kay mo kanita impeka programa mong balo kumetong siguro ne kaletang maapila na mag-play Kapampangan songs itang kantang Arnel panganiban ng balo yay taking GBAM 792 at kaya pining-play na nita puro mga palosa halos. Anya pinin Palicero, pangarap ko mo ma-playa kanita kin programa na during the early late bayo mag-turning century, mga 1999 to 2000 siguro ito. Gewa kero gum polosa ne para mo apa-play kaya kantang Arnel Panganiban tin GBAM 792 if I'm not mistaken. 792 ya pinata. Balambat na panahon nito. Kung sa ngayon marakal nang mag-play Kapampangan songs ne. Salamat mo naman king kapatid ko Harvey Kiwa ketang kayang one Kapampangan ordinance na bala mo reng business establishments ne, malls, makanyan, ding restaurants nating music establishment, bala mo ma-require lang mag-play one Kapampangan song per hour. Ne, ay i-conveni po, may nga naman ka rin mga galing songwriters kay ni Pampa. At ikabi rin mga pila na kinolaborate niyan. Ito pintang nga manong ito may itong Christmas song i-record na sinahalili. Niluwalagat ang kiyakatamong album na Pasko Pampanga, Volume 1. And hopefully, sana bidina ng Volume 2. Wapin. At saka ngayon, aliwa mo kareng malls, kareng radyo, daramdaman tanala naman. Actually, ating metong istasyon, balang Sunday, 12 to 3, puros lang Kapampangan songs, ding patigtigda. At ating tamong balo ko, may kong album tamo ka rin Ang ini ko po baluing radio program yan, kung Benny po kay pataning interview. Just let me know nung ka rin niya, banda pakiramdaman kaya balang Domingo. Habang matpainawatanin Domingo, magiramdam tang Kapampangan songs. Wapin. Anang kasanting yan, ingagawan nyo, makapromote, alam mo, makapromote ka rin Kapampangan songs, promote kaya pa nga manong siswan. Anya balo mo naman na Combeni pare-pareho ta mo may alarma ne anyang mating nilwala pina article ne King Oli Angel University na in
100 years nung eta mo gawang aksyon o kay mag-vanish yung Kapampangan language. Ana medyo masakit ito bala mo sinabi mo rin yung uning identity tayong Kapampangan yung kaping amanong siswan ng Kapampangan language. At tayo rin mawala ito. Yes. At iya mo ketang apelidong ginto mo na nusabihan mo yung apelidong ginto mawala in 100 years time siguro ka bakang paralan yan akong Benny. Magkanita din kay katamong makiramdaman Albe. Ay ni po ing metong ng kinompose song Mr. Landly Kiwa. Pakiramdaman tayo po at Albe.
Magbalik ka po in kakatang programa at kaya tayo pamurin in Mr. Palikero, original Palikero, Mr. Landry Kiwa. Pisabihan ta naman ni boss, pisabihan tayo ni itan tungkol ketang simbot mong awit awards. Ne uling kinakalan ka rin kakatamong kabalen, era balo na awardee ka kay awit awards. Kapilan niya may ganapin ni bossing. Mega na Penny Company anyang year 2014 if I'm not mistaken December 12 first. So that was 7 years ago and very memorable ya kasi first time ko makatanggap award king metong prestigious award giving body happening Awit Awards. So sobrang saya ako kasi first time yung manyambuting Kapampangan. Imagine yung pilang ng years since na 70s finally menyambut kamo and ali mo meto nga kanta so tabla kaming Andy Alvis Kenny ning artisan tarita ita naman kaya itang title ni kaya itang Abe Pakakalale at itang kana ako itapin Taldawa. So during previous years puro mga mag-dominate kan puro mga Visayan songs, Ilocano songs and other dialects. Ngani melungkot po at osamap anyang blang mixed emotions itang before ko minyambot sabi ko mixed emotions siya uling masayang-masaya ako, sinambot ko, and then sinambot siya naman ni Andy, sabi kami, first time, and then tablaya pa. Pero niya nga balo kung na ikaming minunang sinambot Best Regional Songs ng Awit Awards. Medyo melungkot po rin itang karakaldang mga santing na Kapampangan songs. Oning ela siguro mididinan opportunity na manominate king Awit Awards. Sinabi may manominate, baka nanuwari dapat in Macyabe at manominate kay Awit Awards. Actually, Benny, I was surprised. Anyang may nominate ko, I was just informed by MCA Music. Kasi ti kami piyapalwal Andy Alvis kanita, kaya tang kumpanya aming Q&A Productions. Adwang album, munang album, entitled po sa Pampanga. At itang kadwa itang mamumurit ko kaya. And then after a year, nag-message siya kaya kaming MCA, kanako particularly, na may nominate kami, Best Regional Song. Pero actually ako bahalo makanano lang mag-submit entries for nominations. Pero ngayon atintamong way para mag-research ng makanano. At sana katangkulapin din Kapampangan songwriters na sana kita mo nga nung pwede tamong mag-palob entries mga niyang gawan tamo sa inlareg kantata mo para makilala laki buong Pilipinas na sana naman may kadwa ng laretang pinyambut ming Andy and I'm sure mas dakal pang mas mga santing kantang Kapampangan kaysa karetang gawa ming Andy Alvis na deserve da rin naman yung Best Regional Song ing Awit Awards. Inimbalo ing Awit Awards, inorganize na yung pari yan. Happening Philippine Association of the Record Industry. Balo ko ilamo naman ding mag-organize king Awit Awards. And siguro ito mag-research ta siguro tungkol king pari no makanano lang mga nanutang makapagpanominate. At maragul ko pa salamat kay MCA Music po king pari, uling king ikwaming parangal Andy Alvis. Sana mas nakalpang sunod o sana mas nakalpang manyambot kaya katamo pa rin Kapampangan. Ingawan ta pa si Bayo kanyan siguro potang malyari ta ng may tipon-tipon tipunan talang pa si Bayo dahil kaya beta mo kalupan na kanita may kakakapihan tamo mo rin bang kanita pisabihan nung nanula rin plano tamo pa ating ka namang komposisyon gewa
entitled na Kabira-bira. Baka na no, may gaway ng Kabira-bira o entitled na Kabira-bira. Oo, masanting ang putang yan, Kong Benny. Bilang Kapampangan songwriter kasi, alam kung ita mo ang kaluguran tayo nga manong siswan. Yun anong kaburing makaramdam ka rin Kapampangan expressions. Sabi ko, kasanting na rin expressions tamo, anti mo yung bababa, Kabira-bira. Halos aldo-aldo, daramdaman tayo ng expression na ini. Party na ng aldo-aldo, biyena ng Kapampangan. All of a sudden, ayan. Kaya sabi ko, bilang kaya binarin kit pa mag-promote, magpalabong nga ng Kapampangan music at nga maanong siswan. Sabi ko, pwede ko siguro makagawang chant. Karening expressions tamo, na bala mo kaya katamo mag-sound diyang, tunan Kapampangan people, mag-sound diyang nonsense. Bala mo, king Hey Jude na nin Beatles, da da da, da 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 da, Hey Jude, mas que nada, o ariayo, oba, mig-dream po naman, uling mahilig kong mag-create chants. Anya ring salitang Kapampangan na pwede kong gawang chant. Gagawang pula. I'm very fond of creating chants out of our Kapampangan language. Kanya pinaisip kitang baba Kabira-bira. Ikawari. Pakiramdaman tayo nung ninumig kanta. Kabira-bira, pakiramdaman tayo. Sige, alben tayo.
Shakey's Bounce Back 20 plus 21 deal. Get 2 big discounts on a party-size pizza, juicy chicken and mojo, tuna Caesar salad, carbonara supreme, and Shakey's House Blend iced tea. All yours at 20% off. And with a super card, get extra 21% off. Save super big for dine-in, takeout, and delivery. Guys, happy 2021! Get Shakey's Bounce Back 20 plus 21 deal. Let's bounce back with Shakey's. Something na pakit naman pala ng Kabira-Bira. Kabira-Bira po, pagbalik nyo yung kay katamang programa 1K Tube, kay One Media TV 44, at kaya ba tayo pamurin ni Mr. Kabira-Bira, Landy Kiwa. Mas buri kaya kanyan, Mr. Kabira-Bira. Kabira-Bira, gawa mo yung tasong ito. Actually, kumbeni, at ko pang mapilan kanta na bala mo makanyan la, chant la lunto, pero otin lang meaning king kapampangan language, kalupaning nang munang, na mo makanyan, balada mo rin ali kapampangan, alayang sense, bala mo, da, baka yan. O ini talaga, lata ng ditakna mo in kay Katakoras. Ita message mo ka rin mag-aspire kompositor, singers, o musician. Nung nanong gawan da bangkanita apalabong dyan naman at makasaw kay katamong sisesen at gagambulan na ama nung siswan. Wa, kare kapampangan songwriters, kumbeni. In gift of music, gift of songwriting, may iba't-yaking ginoyan. So, dapat palabungan tayo. And I think, sabihan ko pa dapat gabitan tayo rin para glorify yung Gino, to God be all the glory. Kareng kapampangan songwriters, tuloy-tuloy mo, at dakal mo mga galing kapampangan songwriters, kumbeni ring body nga po retang veterano, no? Kareta siguro, makapag-share ko siguro ka rin bading. Bala mo kasi, kanita, uling anak ka pa rin. I started writing songs when I was 16. Kanita pa sinulat kang kanta po kay Alime Ayari. Very inspired ka po kay all of a sudden at the middle of the songwriting, mawalan kang inspiration. And then, yung say making trash can itang crumple mo itang pagili, yung say making trash can. Alisana, antiya mong painting yan, patse may pagal na kang kaka-paint sa likod me, and then, etapay pagal, patse mapagal na kang mag-paint sa likod me, balikan me, patse na naman pasibayang inspiration. Baka niya mo rin yung magkanta. And sana, abayan nyo kami, kami recombeni, kaya kaming advocacy. Itamo kapampangan songwriters, ini gamitan kamong tool to deliver a message para i-promote rin kapampangan music at palabungan niya kaya katamong gambulan niya, palabungan niya kaya katamong amanong siswan, makasaot tamo kanya, nuling kapampangan language yung gagamitan tamo, king kareng kanta tamo. At sana, tuloy-tuloy lang rin kaya katang radio stations, TV stations, malls, kaya ti Pampanga na mag-play. South-South tamo po tayo papabren mawala, mag-vanish yung kapampangan language. Ituro tala po, karenganang. At nung makasaw po kareng kapampangan songwriters, aynin ka na akong email ad, landlikiwa@yahoo.com at landlikiwa@888@gmail.com. Nung palagayo po ating pong sa kaya kayo karen tala sulat kan kapampangan, just message me. And of course pala kumbeni print out siya pa ini kining album ko. Wow. I-deliver de pa mo kasi ngayon bulan na ini at chuno king MC Music ready na la kasi ako dahil king pandemic. So makalinya po yung itsura na just type kapampangan, kantang kapampangan king Spotify, kareta pong makapag-avail kaya karetang CD na pagawa ko through digital kaya na po stores. Spotify i-announce ko po pati atin ba yung digital store nuno ka rin available yung kantang kapampangan kay ba't lunto niya po hindi same niya rin po yung kaya na yung layout na. And then, kareta kung bisang mag-avail, kareta kung physical CD,
Once na tune po ka na ako retang CD, mag-announce po ka rin na akong Facebook account, ka rin social media na pwede na kayo pong mag-order or sali and then pa-deliver ko na po kaya kayo. Makanyan pa mo po ngayon balo naman nala ng CD outlets ngayon and Benny, ini pala explain kaya ang bagyan ining album. Obviously, it's a guitar. So, ating ako rin mag-design kayo ng album. So, sana I appreciate it. It's a guitar and then king libutan sa halip na akay. Kaya sa akin, may ngabit kong guitar hold, may ngabit kong map of Pampanga. Yung brina mo sabihin nini, every sound that my guitar produces, the inspiration is the Kapampangan people. And of course, in Katang Gino. Kita mo kong Benny, download na po sa Spotify Kantang Kapampangan Volume 1. Salamat po. Okay. Kong Benny, dakal salamat. Mga rakala salamat imbinya mong panikatagon ka na po. Thank you for this opportunity. Balo ko kaya beta kating advocacy. Abe tamo sana at etamo totoo lang yung pamangampulat pa magpalabong ting Amanong Siswan at ting Musikang Kapampangan. Dakal salamat and more power to your program, K-Tube. Okay, thank you. Thank you. Bayo tamo po mikawakawani, pasalamatan mila po din kasawap tamo king programa, Shakey's PTT branch, Jasa by Sir Ed Spangan, and all Shakey's branches in Pampanga, at siyempre Yakabud Clothing, located at Salon de Sembrano, Sindalan City of San Fernando, at Aing Chick and Claw. MSM Color Drops, Salon de Sembrano, Mangken's Chili Paste, Picasim, ang sukang tatagayin mo sa sarap, at Everwhite Listening Cream, at Everwhite Lightening Cream. Dakal pong salamat. Dakala salamat king kayong pamanantabe, agkatanda kayong tumutok balang Biyernes, alas 7 ng bengi, banmiyabe-yabe, tamo king kwentuhan at kantaan, kini king One Media TV 44, kaya bemo at kayantabe, king nanumang panahon. Ako po, si Benny G. Liwanag sa bayan.